Nguhaye ikaze muri byagenze bite today, umwanya w'amakuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye, yaba ibikorera mu Rwanda ndetse n'ibikorera hanze yarwo. Reka tuyahere iburasirazuba, aho uwishe umuntu akamuca umutwe ubu yamaze kuraswa ashaka gutoroka. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'iburasirazuba yarashe abasore babiri barimo uwari utwaye ibiyobyabwenge washatse gutemesha umupolisi w'umuhoro, ndetse n'undi wari watawe muri yombi azira kwica umusaza akamuca umutwe, ubu akaba yarashwe nawe ashaka gutoroka. Ibi byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 12 Gicurasi 2026. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SSP Twizeyimana Hamduni yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha aya makuru ko umusore w'imyaka 34 wo mu karere ka Ngoma yafashwe akekwaho kwica umusaza amuciye umutwe ajya kuwutaba mu wundi murenge. Ati mu gitondo cy'uyu munsi yagerageje gutoroka polisi araraswa yitaba Imana, umurambo we wajyanywe ku bitaro bya Kibungo. SSP Twizeyimana yakomeje kandi avuga ko undi musore nawe warashwe ari uwo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore. Yavuze ko polisi yabonye amakuru ko hari abaturage bari kwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu bya Zebra Gin biri mu masashi. Ibi biyobyabwenge kandi byari bitwawe na moto eshatu zifatwa zigeze mu murenge wa Kabarore mu kagari ka Nyabikiri mu mudugudu wa Ngarama. Ati polisi yagerageje guhagarika izo moto, umwe avaho azana umuhoro ashaka gutema umupolisi. Uwo mupolisi mu kwirwanaho ahita murasa, ntabwo yahise apfa, yajyanywe ku kigo nderabuzima niho yapfiriye. SSP Twizeyimana kandi yavuze ko izi moto eshatu zafashwe hafatwa umwe wari uziriho undi aratoroka. Izo moto kandi zari zihetse amapaki 900 ya Zebra Gin zigizwe n'udupfunyika 10,800. SSP Twizeyimana yasabye kandi ko abaturage bagomba kwirinda kunywa no gucuruza ibiyobyabwenge kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko, ndetse kandi anagaragaza ko polisi itazihanganira ababikora na gato. Ati abantu bakwiye kwirinda gukwirakwiza ibiyobyabwenge, ni icyaha kandi amategeko arabibahanira. Ikindi kandi turasaba abaturage kwirinda kurwanya inzego kandi bakareka gucuruza no kunywa ibiyobyabwenge kuko polisi itazigera ibyihanganira cyangwa se kuyihanganire buri wese ubikora. Buri wese ashatse gushyira u Rwanda mu kato nk'uko Amerika yabikoze ntacyo twageraho, kandi aya ni amagambo ya Emmanuel Macron. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanenze umurongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe wo gufatira u Rwanda ibihano kubera ibirego bishingiye ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko buri wese ashatse gukora nk'uko Amerika yakoze maze agashaka gushyira u Rwanda mu kato, icyo gihe rwose ntabwo u Rwanda narwo rwaborohereza, ntirwafatanya nabo mu nzira yo gushakira Kongo amahoro batekereza kugeraho. Macron kandi yasubizaga abanyamakuru nyuma y'inama ya Africa Forward yahuje Ubufaransa na Afurika i Nairobi muri Kenya. Abanyamakuru bamwibukije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bazo, nuko baramubaza bati kuki Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nabwo budafatira u Rwanda ibihano. Macron yagize ati twebwe dushyigikiye umurongo ugamije gukomeza ibiganiro n'impande zose bireba hashingiwe ku mahame yoroshye. Yongeyeho ati icyambere kandi kubaha ubusugire n'ubwigenge bwa RDC, bityo hakabaho gukura ingabo zose ku butaka bwa Kongo, kandi si iz'u Rwanda gusa ziri ku butaka bwa Kongo. Icya kabiri gusubukura ibiganiro bya politike muri RDC hamwe na M23. Icya gatatu Macron yavuze gikenewe ni ukongera guha RDC ububasha bwo kugenzura uburasirazuba bw'igihugu, harimo n'umurimo ugomba gukorwa wo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Harimo kandi ndetse no guhuriza hamwe imbaraga mu kurwanya imitwe y'iterabwoba ibangamiye RDC n'ibihugu byose byo mu karere. Macron kandi yagize ati muri urwo rwego rero muri iki gihe nemera cyane ko hakwiye gusubukurwa ibiganiro bifatika. Ibyo nkaba mbishishikariza ba perezida bombi Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame, ndetse no kongeraho guhuza ubuhuza bwose ku meza y'ibiganiro kugira ngo habeho umushinga uhuriweho ushingiye kuri ayo mahame ane. Abantu benshi baribaza niba Kagame yararamukanyije na Tshisekedi i Nairobi.
Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye inama ya Africa Forward ndetse na Tshisekedi yagiye mu irahira rya Perezida Yoweri Museveni ariko agenda ritarangiye, yihuta ajya muri iyi nama i Nairobi. Abanyamakuru rero babajije Macron uko abayobozi bombi bahuye, aho babajije bati bari i Nairobi mwarababonye? Aha Macron yasubije ati nababonye buri wese ukwe. Nuko umunyamakuru ati bahuye? Macron agira ati oya, kuko nk'uko mwabibonye bombi bari bahari ariko batari mu masaha amwe, kandi ibyo bigaragaza ko ubushyamirane buri hagati yabo, ntitugomba kuba injiji. Yongeyeho ati nahuye nabo inshuro nyinshi kandi ntekereza ko uyu munsi ibyo tugomba gukora twese hamwe ari uko abafite uruhare kuri iki kibazo bose bakora bahuje. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe uri kubikurikirana. Ntekereza ko kandi ari we ugomba kuyobora uwo murimo wose. Icy'ingenzi kuri nge ni ugushyigikira uwo muryango. Macron yavuze ko iki kibazo cya Kongo ari kimwe mu bibazo aza kuganiraho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'abibumbye uyu munsi, kuko atekereza ko byarushaho kuba byiza bashubije buri wese ku meza y'ibiganiro. Abanyamakuru babajije niba Amerika itarabaye kidobya. Abanyamakuru bo rero bashatse kwerekana ko Macron ko kwinjira muri iki kibazo kwa Amerika byashubije inyuma intambwe yagombaga guterwa, ariko we abasubiza ko mu by'ukuri Amerika ishaka amahoro. Yagize ati kuba Amerika yinjira muri iki kibazo ni byiza cyane, ariko kandi ntekereza ko tugomba gusubira ku mahame y'ibanze, kugabanya ubushyamirane ndetse no kongera guhuza abayobozi ku meza y'ibiganiro hamwe n'ababahuza bose. Uko byagenda kose ntekereza ko niba buri wese yihutiye gushyira u Rwanda mu kato kubera ko Abanyamerika babikoze, amahirwe yo gutuma u Rwanda rugira politiki y'ubufatanye yaba makeya cyane. Uburundi, Uganda nabo binjire mu biganiro. Perezida Macron yashimangiye ko yemera cyane akamaro k'ibiganiro hagati y'abayobozi bombi bakuru, kandi ngo ibyo biganiro bikwiye no guhuza Uganda, Uburundi n'ibihugu byo mu karere, ndetse kandi bikagaragaza ukuri kw'ingabo ziri mu kibazo n'ukuri kandi ku nyungu z'ubukungu zisahurwa mu burasirazuba bwa RDC. Yagize ati ariko ntekereza ko muri icyo gihe hakwiye ibiganiro byubaka kandi byubahiriza buri ruhande hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Félix Tshisekedi, kugira ngo uwo murimo ukomeze kandi ubuhuza bwose busubizwe ku meza y'ibiganiro. Tukiri mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, reka tugere i Kinshasa aho rwambikanye hagati ya Fayulu n'umuyobozi w'ishyaka rya Tshisekedi bapfa itegeko nshinga. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Augustin Kabuya, ndetse na Martin Fayulu ufatwa nka nimero ya mbere mu batavuga rumwe nabwo, bahanganye bikomeye bapfa gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga. Ihangana rya bombi rikomoka ku biganiro Perezida Félix Tshisekedi wa RDC yagiranye n'abanyamakuru tariki ya 6 Gicurasi 2026, aho yavuze ko itegeko nshinga riri gusuzumwa kugira ngo harebwe niba ryavugururwa, kandi ko nasabwa kuyobora manda ya gatatu azabyemera. Fayulu uhamya ko yatsinze amatora abiri yahatanyemo na Tshisekedi ariko akibwa amajwi, yamaganye uyu mugambi, amenyesha abanyekongo ko yiteguye kurwanya umushinga watuma Perezida wa RDC ayobora manda ya gatatu. Tariki ya 9 Gicurasi Fayulu yagize ati tuzakumira umushinga wose wa manda ya gatatu ya Félix Tshisekedi nk'uko twabikoze ku bwa Joseph Kabila. Kongo iruta imigambi y'umuntu ku giti cye. Igisubizo cyonyine cyava mu biganiro by'abanyekongo bidaheza si ugukuraho itegeko nshinga. Kabuya kandi yatangaje ko Fayulu nta mbaraga za politiki afite ku buryo yaburizamo umugambi w'umukuru w'igihugu, kuko kandi ngo yaremwe n'ihuriro ramuka ritavuga rumwe n'ubutegetsi naryo rigera aho rimusiga. Uyu munyapolitike ukunda gusingiza Tshisekedi yagize ati nta mbaraga za politiki afite, yaremwe na ramuka. Ariko si ubwo abayobozi bose baramuka bamuvagaho, ubavuze iki? Ni igicucu cye ubwe. Niyo mpamvu mvuga ko ntazemera ko Fayulu avuga ibinyoma, nzamwifasha neza kandi nzi ibyo avuga. Fayulu yasubije ko Kabuya ari umuntu udakanganye, kuko ngo mu gihe abandi bafataga imyanzuro ifite icyo ihindura ku gihugu, umunyamabanga mukuru wa UDPS yarashinzwe kubafungurira inzugi gusa.
Yeretse kandi abanyamakuru imyanzuro myinshi yashyizeho imikono mu myaka myinshi ishize. Yongeraho ati mu gihe cyacu ubwo twafataga ibyemezo umurimo wa Kabuya wari ukudufungurira inzugi gusa. Abanyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bakomeje kwamagana uyu mugambi. Bamwibutsa ko agomba gusimburwa n'undi munyekongo ubwo azaba arangije manda ya kabiri muri 2028, ariko UDPS yo kandi isubiza ko nta wayihagarika. Reka ibyerekeye n'amakuru tubishyiriraho akadomo ahangaha twerekere mu makuru avugwa mu bijyanye n'imyidagaduro, aho umukinnyi wa filime Alex Ekubo yitabye Imana. Umukinnyi wa filime wari ukunzwe muri Nigeria Alex Ekubo yitabye Imana ku myaka ye 40 y'amavuko, nyuma y'igihe bivugwa ko yari amaze iminsi arwaye indwara ya kanseri. Inkuru y'urupfu rwe yagarutsweho kuri uyu wa 12 Gicurasi 2026 binyujijwe mu bitangazamakuru bitandukanye byo muri Nigeria, ndetse n'ubutumwa bw'abakinnyi ba filime bagenzi be batambutsaga ubwo guhumuriza umuryango we ndetse no kumwifuriza iruhuko ridashira. Alex Ekubo wari umaze imyaka irenga 20 mu ruganda rwa sinema, yamenyekanye cyane muri filime zirimo Weekend Gateway, Lagos Cougars, Merry Men ndetse na The Rio Yoruba Demons and Omogeto The Saga, aho yakundwaga kubera uburyo yakinaga ari umusore w'umunyembaraga kandi usetse. Bamwe mu bakinnyi be bagiye bagaragaza agahinda batewe n'urupfu rwa mugenzi wabo. Muri abo harimo Funke Akindele wavuze ko yari amaze igihe agerageza kuvugana na Alex Ekubo ariko bikarangira atongeye kumubona mbere y'uko yitaba Imana. Bamwe mu nshuti ze bavuga ko yari amaze igihe atagaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bikorwa bya sinema, ibintu byari byaratangiye guteza impungenge abakunzi be. Alex Ekubo yavukiye muri Nigeria mu 1986, aza kwamamara cyane nyuma yo kuba uwa kabiri mu irushanwa rya Mr Nigeria muri 2010. Yari umwe mu bakinnyi ba filime bafite abakunzi benshi muri Afurika, cyane cyane mu rubyiruko rwakundaga uburyo yagaragaragamo nk'umunyamideri ndetse n'imyambarire ye idasanzwe. Naha dushyiriye akadomo kuri byagenze bite today. Jye wumva ndi Horeb Mwindaji, nkibutsa gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo andi makuru ajya kugeraho ku gihe, nta bumwe mu bashyize itafari k'uyu muyoboro. Ndagushimiye.